India ram hi khovela hridan na vaccine siam chuak tu lian ber ani a khovela vaccine siam chu zong zong zat ve ai tam za somruk zet hi India ram siam ani hetiang ani wang hian COVID-19 vaccine siam chu konga po khovel hi India kuta in ngat thui hle a tuna hian India chu COVID-19 rikai tamlama khovela pahni na ni in mihring tamlama po khovela pahni na ani a India mipui zong in dei tur vaccine siam chu po hi hau tak don lutuka chuti chungchuan khovel pumin an mamo tur pek chu ve alo ngai nen India rama vaccine siam chuak tu te hi anin dayangem in dai lota se COVID-19 rileng ti top tuma be na konga mason na hian a chaklo pha thengem ti hi tunlai mithiam te anin zo na ani mek ani kan hria dangin tuna hian India rama COVID-19 vaccine pani Oxford University le AstraZeneca company te mu chua Serum Institute of India SII ten an siam Covishield tia hriat lar le Bharat Biotech Indian Council of Medical Research ICMR le National Institute of Virology te tang ho siam chua Covaxin te chu pek chu turin sarkar in apom to a anni hian vaccine dang pakhat an siam meka hei sarkarin alapom pui lova India rama hian vaccine enchin lai nei company dang pathum Zydus Cadila Genova Biopharma le Dr. Reddy's Lab te anum mek bok ani Serum Institute of India chuan thlakata vaccine dose makta doi somruka tanga somsari an siam chuak manang ti an soya Bharat Biotech chuan kumkhat chungin vaccine hi dose makta doi zanni siam chuak thei an ringa masituna hian Covaxin hi dose makta duai somni chi an la siam chuak ani sarkar lai pui chuan July thlama in India ram mi pui makta duai zathum hna vaccine hi pek man an tum ti an soya India ram hian January ni somparok hian vaccine manga in chiu hi trantum ani to a amma sabera healthcare worker le frontline worker te chiu masak an ni anga anni ho ringot po hi vaibel chethum an thlingdon an tia India hian kumin kum to main mi makta doi zaruk vel vaccine pekman atuma chu thlakata makta doi somriat le panga vel zel ang ania vaccine siam chok tulian ber Serum Institute of India hian tuna hian a quality test nei zo thlap to sem chu mai thei vaccine hi dose makta doi somnga an nei to tian soya ma se heng jing a hian engzat nge India ram chunga man ani anga rampona engzat nge an thon chu ang ti an larel fel lawani SII hi tuna hian WHO in khovel ram re thei jok ten vaccine an lak vek thei nana project an siam Covax boy puina telin COVID-19 vaccine dose makta to izani zet siam chu alorem ti to boka SII chief executive Adar Punawala chuan Covax agreement noya hian vaccine dose makta to izakwa ve lai an siam angai mai thei ti asoya kumin Mars thla atang chuan thlatin vaccine dose makta doi za zel siam an tum don ti asoi boka an boina sadon khop mai hemi baka hian SII hian ramsang sang atangin dor tu anga hlea tuna hian Saudi Arabia Myanmar le Morocco tenen inrem na an nei to a chuti lai chuan puna wala chuan India sarkar ne na anin rem na vaccine an siam to te hi ramdanga thon chua sarkarin a phalma chuan thon chok lo turin an lo intiam to a mase India sarkar hian Bangladesh ne na dos makta doi somthum thon chua chu a phal sak to thunga Nepal Brazil le Sri Lanka te po in SII vaccine siam hi an be sei mek ani punawala chuan India ram chung chu an ngai poimo masakani don ti asoya India ram kan ma muang zat kan siam chu huna ramdanga thon chu hi chu kan boi pui chawang atia Covax scheme noya vaccine siam chu lama mala turin WHO lampoin SII hi an lo tur ve mek bokani heti lai thil hlawm tak chu vaccine bur tur glass vials chu ania khovel puma hi har satna ni turangai ania ma se tun din muna SII hian hemi konga hian har satna an nei ri lauti an soithung atir lama soita kangin India chu vaccine siam chu konga khovela asul sutu ani awangin tuna hian ramsang sangin India ram thu nei tu tele SII ho tu te chu an tlon ron mek ani ber mai